ki sanan kan ko, dukan ko, nanalang ko, nang kanyay ko, wang choro rong sa palmachay, kopna, koryam kopna. Speaker and legislature song kopong lapalabakan nan panyan chiya, mumot sa government, o chon pon payumsak, pechawan luka kuburan karas ang na sa palmachay, rongan ramaj. Ngay sa ni Nicolas Maban pacuan kanale kukurakan autapan sa palmachay rongan ramoj. O iya cara lapan sa palmachay rongkan kayo tupsang sawas ang kapinsalet te soma coronavirus te COVID-19. Koryaw men kapasa kap ang kapinsalet te soma coronavirus te COVID-19 o kasilo sa palmachay Iran masalang te weather report. Rong sang kolonya Wayne Pompe ni April sa kwalo and barriya kitriya sa Grand Conat sa palmachay kopnan Wayne Pompe Honorable Rick P. Oliver pechawan alatir gene expert testing kits te tupsang test kay sang US Ambassador and Her Excellency Carmen Cantor, tupsang test abuko bukach pachota sang ni Kuwait Pan Pacific Island Health Officer Association te PIHOA o painan tupsang bukach pachosang government and US o apal Kuwait o sawasang Center for Disease Control and Prevention, the CDC. Test kit te tupsang test bukaj pan sawasa panyan rosanma wang ya panapo. Aleti kosaukan. Metwewe kime kosaukan pan kakayar wiyawita cha ponpe o sinarana ne pagatar laliki. Hingailakan pepacuan ng tupsang test bukaj ye Defense Attaché Lieutenant Colonel Eric Richard, Operation Coordinator Master Sergeant Jyoti Rupay, Director and Pohnpei State Department and Nelto Social Services Mr. Wisner David, Chief of Staff Mrs. Susan L. Callan. Kapangkalangan ng US Embassy, CTC o PIHOA. Pwede socha ichar ang tupsaw bukas sa palmachay Pohnpei COVID-19 Task Force pachawan kaunapta tupsaw test bukas awachay railakan mesapon man kita chingalan kay kilalan kapinsalet test sa COVID-19 hap melin railakan na ananakosaw en uyang rai. Uyapan tatapos pan sansalang way ang sa koran. Palian rosanma pachawan kawait ko kawiyante kachlat pachawan ay manunit at dispensary kan makong sapalman kita chungalan kakilalan kapinsalet teso mga COVID-19. Kung kalangan o kachin te pachawan nakar nampang telepon siluryaw saro silisa kayo saratuwa. Kalian rong na sa palmachay Retion Pohnpei pachawan alatir rong kan sangan men kapasaw kan napitata kapinsalet sa mga coronavirus na COVID-19 mewya ka palaw ranwach. Nituan kami sa isan nan men kapasa kapakan me pachatan ni April sa kriyawan parya katriya isak kasaletan wan chocho na ramas na pachawan yang eraliti kapalin sa umawach nanway sampawach. Pachpachoyan niya ramas riyaran limanen wanaman nanbuan wanaramas wacharamas lop isinen isikit abku wanaman me pachawan kapinsalet talar temela o me wanlop wanen isikit wanap ku pagleman me pachawan maular nanway United States raina ramasakan me pachawan yang eralieti kapalan kapinsalet te sumawach iray naramas walop nan limakit papit wakaman
Irai na ramas panen lima tua kisman me pacawan kapin saletala o me wanen yakut wanap kurya me pacawan maula. Nan way na way rai na ramas lima kual yakan me pacawan yang era leti kapin salet watch. O robot pil pacawan kasaletar me pacawan kapin saletala temena. Nan wain kuam rai na ramas me pacawan yang era leti kapanen kapin salet te so mawach rai na ramas apukis liakan wanaman o meliman me pacawan kapin saletala temena. O robot pil daula o kasaleta me rai na ramas Epuki kriyaman me pacawan maula. Nan way Northern Marianas Island. Irai laramas paman me pacawan yang era leti kapanen so mawach. O nan pungan rai laramas kach meriaman me pacawan kapin saletala temena. O me tuaman me pacawan maula. Nan way China irai lakan me pacawan yang era leti kapanen so mawach. Irai laramas wanan riyakit Isupugay lima kwalman o makapin saletala rai laramas. Pakut wanapus liakan riyaman o me pacawan maula rai laramas. Isinan isukit apukar yak suliman. Nan ropo chan ranwach kasaleta me aramas makap me pacawan yang era leti kapalan sumawach. Nan way China rai laramas yakaman o socha ropoch en aramas me lakap. Way New Zealand rai na ramas akan me pacawan yang era leti kapanen sumawach. Irai na ramas kit pak liman o me liman me opchoncha aleti o me ex liman me mena. Robot pil taula o kasaleta me irai na ramas kit wanaman me pacawan maula. Nan wain Pilipin irai laramas me pacawan yang era leti kapanen sumawach. Irai laramas wanakit lima bukit waktu waman o me epukit pak me opchana leti o me menan irai laramas pakis liakan isiman o me tuaman me opchan mena. O me pacawan maula irai laramas wanabukit lima paman. Puen pik pacawan sansanaway pakanen tonpay me lalato ranwats Second kapanen kapin salet te sumawach. Paco nan wain tonpe pil yang aku way cekan nan wain na pasamwach. O kain saklan sapal macay rungan ranwach ye iran masalangan tonpe. Ranwach niya sila prelya sakriyaw riya kitriya sak kung alangan pa minute pitch. Point payo kulak 12 minutes. Sakaw ni may isang. Ulan pa minute pitch payo point cheo kulak silo minute lima amuray sowas. O ulan pa minute pitch point silo kulak 12 minute silo nipo. Ranwa chang pa nusang nanpungan panyapang o palmasa ni nate isak len nate riya isak. Ilog likon pa na pa minute pitch wanaw lelisu. Ranwa pa tapokan yang ako marmarakan kachaw. Ako'y wasa o pamiya na isapoy. Pongas panlen lakap ang panusang ng puwan panyapang o palmasa ni nate isak len riya isak. Ilaglukan pa na pamimini pitch wanaw len walu. Wan karakaranayo mimini tikru walisa kisu o wan lang namuran may sangan ranwach mimini tikru walisa kriyaw. Wan kachang mamoratinan iray na warya isak payo. Mimini insis 0.010 o 1 kachang namorati na isang bongwach. Mimini insis 1.5. Kachapin pan kirlak na kono mini silisak lima ni sauchik o pan takatak na kono mini jaysak kono ni maysa. Main ko yay machakan au tapan sapan machay rongan ranwach kalanganan kubran karas o kasalilya.